Banyarwanda baturarwanda mwese nshimishijwe n'uyu mwanya ngize wo kuganira namwe muri ibi bihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus. Isi yose ifatanyije guhashya iki cyorezo kandi kuvaho umurwayi wa mbere agaragaye mu Rwanda mu byumweru bibiri bishize, buri wese yagize uruhare kugira ngo agire icyo akora. Ndabashimira mwese ubufatanye, ubwitange no kumvira amabwiriza mukomeje kwerekana. Ndashimira by'umwihariko abakora mu nzego z'ubuvuzi ubwitange bakomeje kugaragaza, bakora amanywa n'ijoro bagerageza gukumira ubwandu bushya, bavura abagaragayeho uburwayi ndetse banatuma igihugu cyacu gikomeza gutekana. Uyu munsi hamaze kugaragara abarwayi ba coronavirus 54 mu gihugu cyacu. Uyu mubare uzakomeza kuzamuka kuko hakomeje gushakishwa abahuye n'abarwayi b'iyo ndwara kugira ngo bapimwe ndetse abagaragayeho uburwayi bavurwe. Ubu ni bwo buryo bwiza bwo gufasha abashobora kuba baranduye mu rwego rwo kurinda imiryango yabo ndetse natwe twese aho dutuye. Twafashe icyemezo gikomeye cyo guhagarika indege zitwara abagenzi ndetse no kugabanya urujya n'uruza ku mipaka yacu. Ibi byatumye hadakomeza kwinjira abandi barwayi bashya. Twahagaritse ingendo hagati mu gihugu kugira ngo tugabanye gukwirakwiza ubwandu. Icyakora coronavirus yandura mu buryo bwihuse ndetse butarasobanuka neza bihagije. Ni inshingano zacu gutuma idakomeza gukwira hose. Niyo mpamvu mpamagarira buri wese gukomeza gushyira mu bikorwa aya mabwiriza yashyizweho na leta, tukihanganira ingorane zose byaba bitera kugira ngo dutsinde iki cyorezo burundu cyo guhitana abantu benshi. Harimo ibi bikurikira: kuguma mu rugo, gusiga intambwe ndende hagati yawe n'abandi mutegeranye igihe uvuye mu rugo ndetse n'iyo haba mu rugo, gukaraba intoki neza kenshi, kwitabaza ubuyobozi igihe ugaragaje ibimenyetso by'uburwayi. Tuzi neza ko ibi bihe bitoroshye byahungabanyije imibereho y'Abanyarwanda benshi ndetse mu gihugu hose. Turabasaba rero ko mwihangana. Turatera intambwe nziza, ntabwo dukwiye gutezuka. Leta izakomeza gukora ibishoboka byose ngo ifashe Abanyarwanda muri ibi bihe bitoroshye. Ingamba zarafashwe n'izindi zizafatwa kugira ngo abikorera bubake uburyo bakomeza gukora muri ibi bihe. Inzego zitandukanye zizategura uburyo abatishoboye bafashwa, hasigaye kubyihutisha. Turakorana n'abafatanyabikorwa bacu mu karere ndetse n'abandi ku isi mu kurwanya icyo cyorezo. Ndashimira abaduteye inkunga mu kurwanya iki cyorezo, harimo umuryango mpuzamahanga wita ku buzima. Nkabashimira cyane Dr. Tedros ndetse na Jack Ma na foundation ye. Ndashimira kandi n'abandi bafashije mu bikorwa, inama batugiriye n'ibikoresho baduhaye. Ndashimira cyane Minisiteri y'Ubuzima n'inzego zindi za leta muri rusange. Akazi keza n'ubwitange bikomeje kugaragarira mu bikorwa by'urwego rw'igihugu twashyizeho ruyobowe na Minisitiri w'Intebe. Abanyarwanda dushyize hamwe
twivanye mu bibazo byinshi mu bihe bitandukanye. Ubufatanye bwacu ndetse no kudatezuka birakenewe muri iyi ntambara turimo yo kurwanya iki cyorezo, kandi tugomba kuyitsinda. Nongeye kubasaba uruhare rwa buri wese mu bikorwa no mu myumvire. Ingamba twafashe ziratanga umusaruro mwiza. Ibyemezo dufata uyu munsi nibyo bizatuma dushobora guhashya iki cyorezo vuba kugira ngo dusubire mu buzima busanzwe. Mbifurije amahoro y'Imana muri ibi bihe turimo.